ریوبری حزکرد فتح الله الچی میوانی منه دنباش که فتح الله وکی که هم دبینن ایرو هفسروکی هدپجی پیشگیری آخوش بو وانه زمانی کردیانی زمان دوهیجی پروین خانمانی بو زمان سلاحتین دمیرتاش هفسروکی بری دیاره کو همو پارتین لترکیش دروی پارتین نجات پرست اف پارتین سرکه پیشگیری آخوش بو بجارده وانه زمانی کردیانی نه زمان وکی هز کرد هون لوی سکنی شعوا تماشه دکن سلاو رز دنباش برس جمال بله یعنی هون دزانن گلک پارتی و سیاست مدار و رخستن سویل پشتگیریا درسن بجاره کردی کرن راسته یعنی وکوه یعنی سر زمان هدپجی بحث کر یعنی هفسروکن واجی بحثا درسن بجاره کردی کرن افتشتکی باشه لی ام وک حرکت زمان کردی ام دبیجن باشه لی بس به گوتن به دویکی نابتن به داخویانی ها نابتن مثلا اف تقریبا نزدیک 27-28 روزه ام وک حرکت زمان کردی لقادانه کار و خبات زمان دکن لگل نتوا خوانه ما دخواست که همو پارتی و ریخستنن کردان دست بدانا هفدو ملی خواه بدانا ملی هف لقادان هشیاری بدانا ملت خواه جبوی به چنده ام دبیجن یعنی چند روش کم جی یعنی روژن ما کم جی ما اینه لی هیجی ندارنگه او پارتیه که دخوازن پشتگیری و مجاره بکتن حتی نهاجی یعنی ملت القادا ندیدن اج غیمی خواه بلا کرم بکن بین قادا یعنی دنگی که هری زیده لباکور کردستان جملت کرد دستینن اگر کو اف پارتیین کل به کردستان و باکور دنگی که زیده دستینن اگر کو اوجی بکوین دناف قادا او کسی کو دنگ خود دن وان قانع بکه اقناع بکه و هی زیده تر طالب چه بتن و باشتر ببتنش بوی و چنده که فتح الله نها گواکو مروف لوی پروسیا بجاردیا وانه زمانی کردی تماشه دکه دیده سپیکی ده هز کرد کمپانیا هز کردی با روین باکوری کردستانی هر وها مدیا کردی با آوائه کی گلک برفره فوکوستانی نسر وی مجاری یعنی درن کتنا وی هلوست برگرتنی الگورا بهوریا و باوایی کی نگاتیف تاثیر دکه لی چند روزمانه وکی گوته دست نشان کری اف سکن هگر ند دا خویان یادتنی بمینه ده ساحه ده جی دست به چالاکیان ببن باندوره که وی ارینی دبی نرخاندنات خوندنات چاوایه بله ام یعنی وک حرکت زمان کردی لسر ناو نتا واخوا ام سپاسیا مدیا کردکن یا راستی تایبت کردستان 24 و زیده پیشگیریا و کامپانیا کر و بحثا درسن بجاره کردی کرن ام وک حرکت زمان کردی دوباره سپاسیا هوا دکن وک دینه باروین باجار کردا زیده پیشگیری کرد اوا خواجی یعنی داخویانی دان و وکی دنه دبن بان باروین خودشی کمیسیون خو همیجی پیک آنین آماده کردن که گو او دبستان کو جبوی درسن بجاره آستنگیا درخن بلا لگل ما بکوین تکلیه ام تشتا پیویست چیه تشتا لازم چیه ام بکن یعنی اگر کو پارتین سیاسی سیاست مدار اگر کو دقادان ده بینا لگل ملت بینا از و باوریه دمه که یعنی و بهترین دل ملت ما و راحت تر بیا وقتی که ام لقادا لگلک باجار و نافچین و دم ام دیگرین هون دزانن ما گلک باجاران و گلک نافچا ام لقادان بون ما بروشور بلاف کرن به یک و یک لگل ملت خواه روی بروی ام آخوین و ما او هشیار کرن که ما بحثا درسن بجارین کردی کرن یعنی ما افدید یعنی زیده ترس هیا مثلا از بحث بکم لشرناخه وقتی که ام دگریان دایی که برومه هات و پسیار کرد و افچنه هین چه بلاو دکن مجرا بحثا درس کردی کر اف گوت یعنی گو نا پر منجم دور بکه جسه و 6 سالات دست پیدا که جزایه یعنی اف معنی جیته زمان مثلا زمان مجارا زمان هاتیه پولیتیزه کرن جالیه هن کسا و جهاتیه تروریزه کرن
ترسکی کتیه دل ملت مده هر اف وها چاوه دوی چه چرچوه دکه کیفت اولادو خوازم بزانه بمنوها هن پیوندیه گول گل مجی هاتن دانین هنه هر دوهی ji Diyarbekirê ve pêwendî gel min hate danîn ku li Diyarbekirê li Hindibistanan astengî ji bo bijardeya zimanê Kurdî ku tê derxistin hene hin birê vebirên wan dibistanan gefan li gencên ku dixwazin waneyan hilbijêrin dikin her wiha li hin mamosteyan jî dikin ê ku divê çerçeveyê de dixwazin piştgiriya gencên ku waneya Kurdî dixwazin bikin yani ev gelo ev kiryar ne dijî hiqûqê ne li dijî yasayê ne ku niha piştî ku ketî bernameya perwerdê de astengî ji bo gencan têne derxistin. بله yani ev ne tiştekî hukûkiye ev li vê derê jî em vê dibînin devletê ev mafê dersên bijareyên Kurdî sala 2012 şûn de ev mafe daye lê mixabin li gelek dibistanan li gelek cihan jî em bêjin mamoste an jî yên yani müdürên dibistana yên nijadperest hene yên nexwazin zarokên Kurda va dersa bijêrin çêdibin mesela meşbûyî vê çendê wek hereketa zimanê Kurdî me masaya krîzê amade kir û wekî dinê jî me ya parezerên xwe komisyona hiqûqê me ava kir me bang li milletê xwe kir me got eger ku astengî ji hewera derbikeve ev navnîşana me ya li ser vê navnîşanê li ser vê reqemê li gel me bikevin têkiliyê ka kîjan bajare an kîjan navçeye kîjan gundê kîjan dibistanê ji me re hîn ewa rêkin wa zanyariya bidin me em pê ve eleqedar dibin bi vî şeklî jî gelek astengiyên derketî me bi vî şeklî me çareser kirîne û em ê çareser jî bikin yani ev destpêk birêz batum yani em nabêjin îsal sadê sad talab wê zêde bibe lê em dikarin vê bêjin talaba îsal bi va çalakiyan ne bes hezkurtinê gelek sazî û rêxistinên sivîl piştgiriya vê kampanyayê kirin, hunermenda piştgirî kirin, siyasetmedara piştgirî kirin, taybetî medya Kurdî piştgirî kirin, gelek partiya li ser vê mijarê axaftin kir, ev yani çawa çêbî em bêjin hewekî gelek nerm çêbî, gelekî hewekî pozitif pêkat, me wek hereketa zimanê Kurdî wek dildarên zimanê Kurdî me tovê ziman avêt. Demên pêşdetir ez di vê baweriyê de me wê hê baştir bibitin, talab wê hê zêdetir bibitin, li ser vê jî em xebatê dikin heta heftê sibatê dem heye lê em wek hereketa zimanê Kurdî nabêjin ev heftê sibatê hat û piştî heftê sibatê em ê rûnin na piştî heftê sibatê jî xebatên me wê berdewam bikin em ê bigerin em ê gund û gund bigerin mal em ê bigerin em ê milletê xwe hişyar bikin hişmendiya ziman bidin milletê xwe em ev ê dibêjin û em dibêjin ev ne tiştekî em bêjin siyasiyet tiştekî polîtîka yani bi siyaset eve gire daye em dibêjin ev mafekî xwezayiye û dewletê jî yani wezarata perwerdehiyê ev mafe daye û ev nivîs jî rêkirîne hemû dibistana wezarata perwerdê rêkiriye û gotiye ku ev mafe heye ku zarok bijêrin wextê ku em vê hişyarî didin wan meselen gelek ji me re telefon û peyam tê wextê ku malbat diçin dibistanê ji bo dersên bijareyên Kurdî gelek dibistan an jî mamosteyên wê dibistanê dibêje rast e heye lê bes mamoste tune ye ew jî çi dikin dixwazin malbatan ji vê daxwazê bide paş em çi dibêjin û em dibêjin çendî mamoste nebin jî hîn herin daxwaz bikin li gorî daxwaza me li gorî daxwaza zarokên me eger ku daxwaz zêde bibe ji dewletê re jî hêcet namîne yani teqrîben nêzîkî 1500-2000 xwendevanên me birayên me xwişkên me ji beşa Kurdolojiyê mezûn bîne qedandine eger ku talabek zêde çêbitin dewlet jî mecbûr e va îstihdam bike û kadroya bide va mamostaya em dibêjin ev destpêk bî yani li gora destpêkê rastî jî gelek baş bî wextê em li gunda li bajara li navçe em digerin yani kelecanekî gelek zêde gelek mazin çêbiye û salên pêşdetir hişyarî wê hê çêtir bibitin em ê xebatên xwe hê berfirehtir bikin yani koordînasyonekî berfireh em ê xebatê xwe berdewam bikin
درسن بجاره کردی راست ام وک حرکت زمان کردی ام دبیجن نبسه لی درفت جبوی ما فرصت اگر کو ام و فرصت و درفت باش بکار بینن دمن پیشدتر لگوری داخازن خو لگوری داخازا مالباتن کردا ام دکارن بیجن دولت درس بجاره نبسه ام هدی دخوازن زمان کردی به زمان فرمی او لدبستان جی یعنی سالا یک حتی لزانیگه جی بلا زمان کردی به زمان پروردهی ام دکارن وادا قازا بکن باش مثلا که فتولlah ve çerçeveye kampanyayı da go em bigirne destanuha ji ofîsên me yê Kurdistan 24 jî her agahdari gihiştneme ku beramberî bijardeya waneya zimanê Kurdî hestekî germ heye li her deverê ku ew kampanya ve pêk dianîn û medya Kurdî taybet Kurdistan 24 jî li gel we bû ev agahdari digihandine navendê jî بس دخوازم ویکی بپرسم گر طلبك زیده هبه او یک دکاری ببه بنمای کو مروف ج دولتی داخوازا پرورده یا فرمی یا زمانی کردی بکه و حتی وی داخوازه بگهینه قادان اف دولتی جی بله یک جمال یعنی نها دولت چما زیده گاوانا ویژه وقتی که سال 2012 اف ماف درسن بجاره کردی هاتی داین هندزانن یعنی پارتی ها HDP بانک ین دنگدار خواهکرن که گو بایکوت بکن درسن بجاره نبسه ام دخوازن زمان کردی به زمان پرورده افتشتکی شاش بو وی دمی یعنی وزیر دولت ترکیه وقتی که لسر وان آخافتن کری گوت ما باور ندکر افقاس کم داخازی و چه بتن مدگو یعنی ام ویرا ناگهن ام نکارن وان داخازن و افت گورا لگوری و طالبا ام برسواوه بدن افتشتکی کم بی اگر که وی دمی سیاست مدار و سیاست ها کرد لسر و مجاره بسکنینا و بانگ لملت ما بکرنا بگوتنا راستن نبسه لی هرن داخواست بکن ایرو ما بحثا درسن بجاره کردی ندکر ما بحثا پروردهی یا زمان کردی بکرا حتی زانین گهش بوی و چنده اف تشتکی نباش بی لی هجی ندرنگه اگر که ام طالب زیده بکن یعنی اگر که ام درسن بجارین کردی لحمی باجارین کردا لناوچین و اگر که ام داخوازان زیده بکن ملت و هشیار بکن ملت مجی بچه داخوازا درسن بجارین کردی بکن لگوری و طالبازاتن پشتی هفته ثبات ام سر ویجی خبات دکن اف سالن بوری و ای سال اما دین برچاوه خو اما ببینین که گلا چقا طالب چه بیه لگوری و طالب اما یعنی زانیاریه بدن ملت خوشی اما بدن مدیا کردی جی لگورا و دولت جی مجبور دمینه و گاف با آویجه اگر که طالب زیده چه بی ام جی دکارن داخوازش دولت بکن جی سیاست بکن ام بیجن اما داخواز زیده یا درس بجاره کردی تنه تیره ناکتن لازمه گاوین باشتر به آویتن که فتولlah نها گوا کو جدر وی ساحه کردی گوا کو مروف لساحه سیاست ها ترکیه تماشد که مثلا نها yani diviyek rastiye bir bu destilata Türkiye AK Parti cigri serokin ve kesayetiyen geleki giran dinav AK Parti'de pişgiriya xoş bu vaneya bijardeya zmani Kurdi anin zaman her vaha partiya deva partiya gelecek bu avayı ki gelek berfere de asta serokin partiyen koda pişgiriya ve proseye anin azman CHP باوای کی نرمتر لیوانجی پیشگیری خوش بو و پروسه آنی زمان نها HDP جیبک پارتیا کی کوج دنگی خو صدی نوت و پنج کردان وردگری پیشگیری خوش بوی و پروسه آنی زمان الگورا باهوریا و گر بجارده زیده به پیشگیری قادا سیاسی د جیره هبه دی روش چاوا بجبو وانیا زمانی کردی فرمی بونا زمانی کردی دی چاوا دنرخینی چاوا تخوینی کسایتیه کی گودوی کمپانیای ده باوای کی گلک برفره تخابات کرد که کیفتونه بله نها یعنی
gelek partiyen bêjin partiyên Tirka û partiyên Kurda jî li ser vê mijarê axaftin kirin wek we jî anî ser ziman yani piştgiriya vê kampanyayê kirin lê em dikarin ev ê bibêjin yani tamam siyaset an jî siyasetmedar an jî partî wek menfiatê xwe berjewendiyê xwe berê xwe didin vê meselê ez li wê baweriyê deme yani hilbijartin jî hêdî hêdî nêzik dibitin li ser wê jiyên axaftin tê kirin ku zanin ku yani eger ku bixwazin bibin desthilatdariya xwe berdewam bikin ev bêguman bi Kurda pêktiş bûyî wê çendê ewa jî li gorê vî demê rastî piştgiriya vê tiştê kirin lê ew li gorî menfiatê xwe hereket bikin jî li gorî me tiştekî baş e yani piştgiriya vê tiştê bikin ha em çi bikin em jî çawa ew li menfiatê xwe temaşe dikin li gorî menfiatê xwe hereket dikin em jî vê ji xwe re wek derfet lê bikin em bêjin we eger ku hûn rastî ji dil dixwazin piştgiriya vê kampanyayê bikin an hûn piştgiriya va daxwazê vî milletê Kurd bikin bes bi devîkî naçêbitin bigotin naçêbitin gavên baş biavêjin li ser wê em ê xebatê xwe berdewam bikin û sekin ji me re nîne û zimanê Kurdî li Bakurê welat heta bibe zimanê desthilatdar wek hereketa zimanê Kurdî û wek hemû dildarên zimanê Kurdî em ê xebatê xwe berdewam bikin ziman netewan azad dike yani netew jî welatan azad dike yani ziman eger hişmendiya ziman çêbe hişmendiya netewî çêbe eger û hişmendiya netewî çêbe bêguman bi rê û metûdên rast welat jî azad dibe ji bo wê çendê hişmendiya ziman gelekî giring e em bang li milletê xwe dikin netirsin ev mafekî xwezayî ye mafekî mirovî ye mafekî îlahî ye yani hiqûqî ye daxwaza mafê xwe bikin û netirsin çunku em tiştekî em bêjin ne heqê me ne mafê me em wê daxwaz nakin em daxwaza mafê xwe dikin û em ê ser bikevin rojên xweş înşallah wê di pêşiya me de bitin û dubare spasiya we jî dikim spasiya medya Kurdî jî dikim ku hewe rastî gelek piştgiriyekî gelek zêde da vê kampanyayê û hewe jî hişyariyekî gelek zêde çêkir di nav Kurdan de mala hewe hemiya ava em jî spasiyat dikin ki Keyfetullah Elçî rêveberê Hezkurt ku tu mêvanê me spas dikim mala ava